Awni yang ma amina mugu jirege ni Burkina Faso kuzom kom. Anga sana galamani sigili ame mugu temi veri nya sababu nyango kala. Zira temi veri nya kilimbo nyango ni kakulo kuku sita nini mana ukadala kujugu. Sukaro temi veri nya kilimbo nyango iba ke ka be iyere sagoma. Ame koko doni kala ale de ba koko ya nasola koko fimbi bulu kadala kosebe. Ame benefunti kolo dinta nyokon kala. Aningani fin doni olu fila nyamini ubeke APC wa nafa bawere bulu fananane ni manaw. Amba laban ka jikala kasoro ka dunyana fu kasaw ka kulukulu nyana. Na soro la nyama ku kene kene bibulu ibe se ko doni shingu faraka o kasani fana bita barala ni manaw. Ambe ba do joro fana ikuba yekula. Nebe entami ale kobi. Ame jiklanche wore kala ka no dunyana abe ko mina fanye jili trikilimbo nyango di kala. Done nyuma nyana anfe amba sigilen to yino miniti mugambo nyango wasa APC nununga wugu anga jila o kofe ambe soroka tasa ka sense amba sense ni teme mi nye bonde kosebe na sorola lilon teme bibulu o kaino kosebe akula o ba to anyebe sania ka kena fo kosam asipa ne ka flana sense tolai ame nono kala bone urujila mai fabi firanga butukula biduru ni nduru yan fantanto ambo den flakala ibe se ka ke ka be iyere sagoma anti se ka mi sikurivani kore ame sikurivani doni kala ibo fana ke ka be iyere sagoma ka nyami nyana sa o ere nyata dunya kola zira mi nkera la de ale de bisinga dun ambulo tindo amba to anyama ka jodoni kasoroka menti no ye nana ye ambo ke anga karafu konnana kasoroka singa na yele ma anga karafu kono tindo neni manoni de asili tande au bismillah.